ki katto katne ki video ki bala saplyang bha jongka Valentina Gomez kabadai ka Secretary of State jongka jela Texas hapo US bat kabadai ro kan nong kersan barat ba jong presiden kari Amerika u Donald Trump hakata ka video kalathang ya kekuran ka kotniam jongki muslim taka suloi ding bat ka berngam bersit ban penkut no ya kaniam muslim hapo ka jela Texas bat ka ongru aple yarap yang aki muslim kile ya ki kamle bejot bat penya preu banyo bat ya kiri kestan ka Valentina ka badai ka kertong jongka seng Republikan na benta ka election jongka 31 Congressional District na benta ka Texas House nem Hajar Arpun Ring jaka bakar pat ya ki pajba bakin jit ya ka kalaong yarap yang aban penpoy sa parlemen kenang bapin don kam banyak kendu yaki mau balakawang daki muslim kam mensua kaladawa ban penyap yaki nong wan buhai senong ki pale yaki kamrunar Persia yaki nong Amerika bat yaki kestan kumbala UI hakane kadur bakabat yakatuloi ban siat ya utau ting shop kum kadak badai ban penyap yaki nong buhai senong ki pale yaki kamrunar ya kita ki video ki ba kalathang yakakuran bat kumjuru yakakot jong kiseng ki baya songka para kentai percenrang ne kata kasang ILGBTQ kila sa dilit no haka Instagram bat kumjuru kila weng no yaka akau jongka naka Instagram alor kane ka Valentina kalong baka jing dilit yaki video jongka baka jing pendam no yaka akau jongka ka pen I ya baro baka dai ka jing ma ka pakrautam yaka bor sensyar namar baka keren yaka aka ka ba kalayoi bat kumjuru kala pelajru yaka video jong ka jing thang yaki kot jong kiseng LGBTQ alor kane ka keno bakine ki kot kidon ka jing ta ka basniu khamtam yaki khana ka Valentina Gomez ka badai ka social activity ka badai tenrai na kari Mexico ba kala syong lasa hapo US hapo ka jela Texas ka bala pendap ya ka jing puli MBA swa bakan rung saka sanhima sima ka Valentina Gomez ka dai ka baju persya pha yaki muslim ki bawan buhai hapo kari US bat kumcu ru ka ju persya ru yaki LGBTQ kiseng jong ki breu ki baya syongka para kentai para senrang